Cinta Binti sini bos. Bergol kembali bersama LC21 Entertainment. Enjoy. Eka satu bergoyang.
boys were rough and there was nothing to puff. But there was a boy called Cedric the boy. The boy had a toy and he was a real boy. Once upon a time in the house of Hufflepuff, Cedric got older and he got so rough and tough. But this young man called Cedric the boy sacrificed his life to save Harry boy. To save the Harry boy.
Iya terus kembali bergoyang sayang. Sinta Belkis ini bos bersama LC21 International. Sinta Belkis ini bos.
Check this out. Oke, kami ucapkan selamat ulang tahun buat adikku Yoko suami dari Elsa, bos muda Muara 2 Desa. Semoga banyak orkestra dan gacor selalu. Special request DJ Nomor Bola Orkun Timur. Iya, menyala kembali LC21 Entertainment bersama FDJ Sintabil. Oh, ya. Indo yang kenceng habis digoyang lagi sayang habis kan.
Citra Studio dan Nazwa Record. DJ Sinta Bilkis. Here's my southern slang. I speak it every day. I'm trying to get it poppin', each and every way. It's one nation, under goons. My goons are stripping all these cats down to the under rooms. Satu masih cinta, air mataku jatuh. Engkau makin bahagia, ini kan balasanmu kepada diriku yang menyayangimu. Kau tertawa bahagia bersama dirinya, kau senang ku tak ada di dalam hidupmu. Maafkanlah diriku jika membuatmu malu saat dekat denganku. Masuk, masuk. Dua putra studio bersama Nazwa Record.
Sang sabi dirupa titip mate mulai lun hantena pikiran lun lumang yotan habadina hai sayang Iya mabok. Disiram-siram. Iya kenceng abi. hai sayang bikin gagal jadi suka. Dulu ada rambut kepang, dua sekarang lambung merah.